Türkiye boşqalası Ankara'da 13 saat. İsəmisiz məxtərəm tanışar. Bugün 2025 yılının 13 avgust Cumğa gün. Siz turdan tur efirdə Türkiye Ovazı Radyosu'nun tatar türündəki top şorunu tanıysınız. Bizim programma 16 metrlik kısa dolğunun 17615 kHz-ından Türksat 3 hem Türksat 4 yarışları bilen 3 tapkır w.trtdinna.com internet adresi aşağı hem kısa telefonlarının TRT Dinna tığına koşumtasından Voice of Turkey Vod Is Radio kanalından topşular. Topşuğuzdan bugünkü çarılışında sınqı haberlerden soň Türkiye'nin geografik türkilgen işlemeleri programısı bilen kızıklı temalar yazmasın takdim eterbiz. Türkiye Ovazı dolkunlarında sınqı haberler. AQSh elbaşı Donald Trump qamalış ostundagı G'azaga jurnalistlarning kiritiluvine ruxsat etiluvini tilawini bildirib, humanitar şartlarının o'rinida ko'rilib, matbuot aşa yo'q tutuluvining zarurligini aytdi. Trump Oval ofisida jurnalistlarga yasagan bildiruvida buning turmushga oshiriluvini tilawini yetkirdi. İsrail 2023 yılının oktyabr ayında boşatgan harbiy hujumundan beri xalqaro medianing G'azaga kiruvini tuyadi. Birleşmiş Milletler Uşması, İsrail'nin Yordan'ın Kınbatış üzerindeki yana kelip urnaşu planlarının okupasiyonu arttıracağını aytdı. Birleşmiş Milletler Uşması, İsrail'nin yav astındaki Yordan'ın Kınbatış üzerindeki bölüge yöneltilgen yana legitim bulmagan turak punkt proyektin rostlağı, okupasiyonu tirine değişik hem iki devletle şeşiliş ihtimalini yokka çıkaracak dip kesetti. BMO, İsrail'nin kanunsuz turak urunları, legitim bulmagan bisteleri meselesindeki tutuşunun onun hem tügel buluğuna basmasadı. New York'ta matbuat uçuşunu uyuşturgan BMO suçlusu Stefan Dujarric, yav astındagı Yordan'ın Kınbatış üzerindeki hem Künçağıç Kudüs bilen birge İsrail'e kelip urnaşularının hem bular bilen beylenişler rejiminin halkara hukukka tiskere, halkara hukukka karşı keluvini bildirdi. Serbiyada hükümetke karşı protestler artkan çakta berilişler turunda haber etilen. Serbiyada bir-birisinden karşı bulgan protestçi türkümler arasında yana berilişlerinin buluğun jetkiruvchi politsiya, hükümetke karşı aylar boyu devam etuvchi rizasızlık jayınlarının bu atnada uğram çoğalışlarına eylendiğini bildirdi. Noyabr ayında Novi Sad vokzali tübesining jimirilүү neticesinde 16 kişinin halak buluğu bilen başlangan korrupsiyaga karşı protestler il ko'lamida ta'sirli bo'ldi. Faqat tomirların jaygan korrupsiyanın neticesi olarak görünür. Politsiya il ko'lamida yaqincha 50 kişinin qo'lga alıngan. Maxsus 20 kişinin yaqincha 30 politsiya xizmatkarının yaralandığını bildirdi. Braziliyada Bolsonaro to'ntarilish umtilishini qo'g'lishda mahkama ishida oqlanuvini tiladi. Braziliyaning ilk davlat boshlig'i Jair Bolsonaro, elbaşı Luis Inacio Lula da Silva'nın 2022 yıldagi saylov jenguvini buzuga yönelgen to'ntarilish umtilishi rostlavi bilan hukm etilishi mahkamaning so'nggi etapida oqlanuvini so'radi. Yuqori mahkamaga topshirilgan 197 bitlik g'arizada Bolsonaro'ning barliq g'ayblovlarda g'aybsiz bo'luvi ham dalillarning to'liqsincha kim bo'luvi fikr yoqlandi. Mahkama müracaatında ilk başı saylangan devlet boshlig'ining vazifasini boshlovini totqorlauga yoki so'ngartuga yönelgen nida bo'lsa bir amal boshqarmadi deb aytildi. Türkiye Ovazı dolkunlarında sınqı haberler tыңлайсыз. Angliyaның tavuşsuz qalığı Filistinli stipendiyat o'quvchilarini G'azada qamovda qoldirdi. Angliyaning oldingi universitetlarida qabul etilgan destalagan Filistin studenti İsrailning davom etuvchi G'aza qamalishi orqasida Angliya viza protseduralarini tamamlay olmaganlar uchun stipendiyalarni yo'qotish riski oldinda turadi.
Компаниячылар İngiliz hökümetinin тавышсызлыгы һәм игътибарсызлыгының визаларны алу вакыты беткән укучы яшьләрнең арткан бурчуларын җиткерә. Оксфорд һәм Кембридж кебек дөньякүләм абруйлы университетлардан тулы стипендия казанган бик күп студент кирәкле биометрик контрольләрен төгәлләячәк куркынычсыз юл булмаган өчен Газада камалып калган вазгыятьтә. Бик күп гарәп дәүләте Израиль баш министры Беньямин Нетаньяхуның Бөек Израиль күзаллавына тугрылыгын җиткергән белдерүен гаепләп, бу сүзләрнең дәүләтләрнең мөстәкыйльлегенә янавын һәм халыкара хукукны бозуын белдерде. Нетаньяху сишәмбе көнне I24 хәбәр каналына биргән әңгәмәсендә Бөек Израиль күзаллавына бик бәйле булуын әйтеп, үзен бирегә килүне хыял иткән яһуд буыннарын һәм үзләреннән соң киләчәк яһуд буыннарын вәкиллек иткән тарихи һәм рухи бурычлы кеше дип танытты. Бөек Израиль сәясәтендә яу астындагы Йорданның көнбатыш үзәнлеген, камалыш астындагы Газаны, Суриянең яулап алынган Голан калкулыкларын, Мисырның Сина ярымутравын һәм Үрдүннең Йорданиянең кайбер төбәкләрен үз эченә алачак итеп киңәйтелүен аңлата торган термин. Үрдүн Йордания тышкы эшләр министрлыгы Нетаньяхуның белдерүен куркыныч һәм коткы салучы киеренкелек тудыру тырышлыгы дип бәяләп, бу сүзләрнең дәүләтләрнең суверенлыгына янавын һәм БМО шартнамасын бозуын белдерде. Министрлык мондый хыялый дәгъваларның Фәлестин халкының легитим хукукларын киметмәячәген һәм бары тик Газа белән яу астындагы Йорданның көнбатыш үзәнлегендә көч куллану һәм бәрелеш циклларын кабызып җибәрәчәген белдерде. Фәлестин җитәкчелеге бу белдерүне Фәлестин халкының легитим хукукларын күрмәмешкә салыну һәм региональ иминлеккә янаучы куркыныч провокация һәм киеренкелек дип бәяләп, 1967 елгы чик буйларында башкаласы Көнчыгыш Кудус буларак кабул ителгән бәйсез Фәлестин дәүләтенә тугрылыгын да тәкрарлады. Катар тышкы эшләр министрлыгы бу белдерүнең оккупация җитәкчелегенең тәкъбирлек кризисларны һәм бәрелешләрне уяту һәм дәүләтләрнең мөстәкыйльлеген ачыктан-ачык бозу тотышын чагылдыруын белдереп, гадел, киң кырлы һәм тотрыклы тынычлык торышларын яклавын җиткерде. Сәгъүд Гарәбстаны экспансионист фикерләрне һәм проектларны кире кагуын белдереп, Фәлестин халкының үз җирләрендә бәйсез һәм суверен дәүләт төзү мәсьәләсендәге тарихи һәм хукукын кабат раслады. Гарәп лигасы Израильнең агрессив һәм экспансионист тенденцияләрен хөкем итеп, коллектив гарәп милли куркынычсызлыгына җитди яну барлыкка килү мәсьәләсендә кисәтте. Мөхтәрәм тамашачы, Төркия авызы дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңладыгыз. Супермен кинотеатрларга кире кайтты. Әмма бу юлы бары тик начар кешеләр белән генә түгел, тагын да күбрәге белән көрәшә. Джеймс Ганның яңа Супермен фильмы кинотеатрларда күрсәтелә башланды һәм сәяси бәхәсләргә сәбәп булды. Фильм көчле күренеш белән башланды. Югары технологиялы армия бик нык сакланган шик кую коймасының артындагы саксыз тыныч халыкка каршы көч куллана. Бу сезгә таныш кебек тоелса әгәр, бу рәвешле абайлаучы сез генә түгел. Тамашачылар фильмның ачылыш сәхнәсе белән Израиль гаскәренең Газадагы рәхимсез гамәлләре арасындагы охшашлыкларга игътибар итә башлады. Бу фильмны Газада яшәгәннәр белән бу хәтле гаҗәеп охшаш кылучы нәрсәсең. ТРТ Глобаль подкаст тезмәсенең бүгенге бүлеге ТРТ World мәкаләсенә нигезләнеп әзерләнде. Бүгенге чаралышта 2025 елның 15 июль көнне дөнья күргән Супермен Газаны хәтерләтүче хикая белән кире кайтты исемле язманы тәкъдим итәбез.
Социаль медиа реакциялары яңа Супермен фильмы белән Израильнең Газадагы гамәлләре арасындагы охшашлыкларга бик тиз игътибарны юнәтте. Фильмнарга онлайн күзәтү ясаучы популяр бер сайт фильмны ачыктан-ачык Израильгә каршы дип бәяләде. Бу күзәтүне 9 миллионнан күбрәк кеше караган. Башка бер X аккаунты язбасында Суперменны карадым һәм искиткеч иде. Бары тик дөньяны коткарудан гына гыйбарәт түгел. Политик, көнүзәк һәм Израиль-Фәлестин охшашлыклары һич яшермәгән дип әйтелә. Бу чыннан да Газа турындамы? Югыйсә, тагын да киңрәк бер хикәяме? Гаделсезлек, шикләр һәм көчнең үтәлеше турындамы? Режиссер Джеймс Ганн фильмның сәяси һәм әхлакый хикәя булуын әйтте. Аеруча Суперменның сәяхәтен мигрант хикәясе дип бәяләде. Фильм биректә АКШ илбашы Дональд Трампның кырыс миграция сәясәтләрен яклаучылардан реакция алды. Фәкать Ганн бер кашанда Израиль яки Фәлестин турында ачыктан-ачык сүз алып бармаса да, хикәя кайбер тамашачыларга моның кирәк булмавын уйландырырга әйтә. Ганның 8 июльдәге тәкъдир итү кичәсендә фильм турында әйткәннәре. Ганн мәдәниятның һәм социаль медианың үзәгенә тупаслыкның урнашуын уйлавын әйтә. Шуңа күрә үзгә бер персонаж тудырырга теләгән. Яхшы, игелекле берәү. Кем буларына һәм кайдан килүләренә карамастан мохтаҗларны яклаучы. Дәвам итәр алдыннан шуны искәртеп узыбыз кирәк. Моннан соңгы эрештә яңа Супермен фильмыннан спойлерлар булачак. Фильм DC франшизасының яңадан башлануы үзенчәлегендә. Ганның яңа DC галәменең башлангычын вәкиллек итә һәм Supergirl һәм курку фильме Greyface кебек киләсе проектларның хәбәрчесе. Фильм безне ике уйлап чыгарылган ил арасындагы бәрелешләргә алып бара. Боравия һәм Джарханпур. Бу бәрелеш шунда ук Газадагы вазгыять белән чагыштырып карауларга юл ачты. Дэвид Коренсвет Супермен ролендә. Хикәя Суперменның АКШ биректәше Боравияның тагын да фәкыйрәк күршесе Джарханпурны яулап алуын тоткарлавыннан 3 атнадан соң башлый. Боравиялар этник буларак ак тәнле итеп тасвирланган булса, Джарханпур халкы исә андый түгел. Боравияның көчле Америка Кушма Штатлары ярдәм итүче армиясе бар. Джарханпур исә саксыз һәм фәкыйрь итеп күрсәтелә. Фильмда бер якны икенчесеннән тагын да көчле итеп күрсәтелү өчен аңлы рәвештә тырышлык сарыф ителә кебек. Боравиядән танклары, һава көче һәм көнбатышның яклавы бар. Джарханпурның исә сандаллы тыныч халкы һәм кым бураннары. Сәхнәдә Джарханпурлылар саксыз рәвештә кача, кайберәүләре коткарылу өмете белән Супермен байракларын күтәреп селки. Күренеш бик таныш. Шик буе коймасы, мылтыклы солдаттар һәм курыккан тыныч халык. Моннан тыш, Боравияның яулап алуы җирле халыкны башка урынга күчертү һәм җирләрен басып алу өчен колониалистик тырышлык буларак итеп тәкъдим ителә. Шомлы бер сәхнәдә тәҗрибә кораллары тыныч халык өстендә сынап карала. Башка бер күренештә таяклар һәм ташлар белән шик буе коймасына якынлашкан кешеләргә мылтыклардан ут ачыла. Бу сәхнәләр чынбарлыкка коркытырлык дәрәҗәдә якын. Журналист Лоис Лане Рэйчел Брошаган геноцид режимы Боравияның позициясын яклап, тагын да көчле Джарханпур хөкүмәтенең киләчәктә янау була алуын әйтте. Бу да Хамаска карата еш-еш әйтелгән аргумент. Охшашлыклар моның белән генә бетми. Фильмда Супермен гаиләсен һәм бөтен цивилизациясын юк иткән геноцидтан исән калган бердәнбер кеше. Шушы узгандагы аның Джарханпурда кабатланган кырыслык һәм гаделсезлекнең күчәрен, циклын аңлап, абайлап алуына ярдәм итә. Көчле режимга каршылык күрсәтүчеләр
Oqquşda dokumentsiz migrantlar için kullanılgan qotu, soq ostunda tutu uzaklarına oqşağın urunlarda tutula. Kişiler özlerinin derecelerinden, aburuylarından hem şahsızlıklarından tortup alına mahrum itilen hem sistema tarafından unutturuluğu için bir nomerga aylana. Bu şimbarlık büyük köp Filistinni his etken kebek. Kişiliksizlendirilgen hem belgisiz vakıtqa döttürmege oturtu vazgetin çakıldıra. Bu hikaye elementleri ağır tuyulurga mümkün. Lekin Superman hikayelerine yot değil. Superman her vakit gadillikni yokladı. Eski komikslarda natsistler hem okuştaki Oktanlı oruğunun üstünlüğün yoklauşı Ku Klux Klan bilen küreşti. Fakat bu yolu düşman tağında modern hem tağında kübrek manipulatif. Nicholas Hoult oynavşı tiskari personaj Lex Luthor internette muskıllav kampanyasını başladı. Sosyal medyаны yolgan hikayeler bilen tuturu için maymullarını kullanı. Kampanya anti-islami özünçeliklerini yürütü hem Superman'ni dünyаны basıp alı için garim tutuda gayipli. 7 oktyabrdan soň İsrail resmileri Filistinlerini negizsiz vahşiliklerde, zulümde gayiplavşı, qutqu saluvşı hikayelerini taratты. Film, күч kullanуыны oqlav, qırıslıqны legitim qılu hem qarşılık bildirişlerini kimsitü, opozitsiyani horlaw üçün propagandanın neçik kullanılığını kürsəti. Bundan tış, milyarder kulturasına da qoğula. Lex Luthor, Trump'a oxşar figura olarak tasvirlana, boyliq hem hakimiyet kişi bilen mavığı. Zlatko Buric oynavşı Moraviya lideri Vasil Glarkus, İsrail baş ministri Benjamin Netanyahu'nun neçki qaplavu bilen kamuflajlaşkan rəvişi, jer tofra qurlav, gaz maydanların basıb alı hem en yuqarı beyanı birüşege satu bilen maqtana. İki zat tabuş üçün Zarhanpurni bölüşe. James Gunn'ın sınğı ssenariyin 2023 yılının oktyabr ayında Gazze soğuşu başlangı şok yaza başlağı hem dekabrda bitiruv eytili. Filmde tuşuru 2024 yıl başında başlandı. Moraviya hem Zarhanpur DC komikslarında müңa kadar da var idi. Fakat bu film onlarga yana simbolik özünçelik berdi. Açıktan açık İsrail hem Gazze'nin urununa koyuluğu eytilmese de, bular gadilsizlik, soğuş hem kişilerini öz urunlarından köşürü için metaforalar. Bu da tağında zorrak sıravda küteri. Super Xagarba hikayesi, şın dünyadagi qoyği mehnetlerge bu kadar dur kelgende. Bu dünyabız turunda nerseydi. Tomoshachilar bugungi zamoncha turmushni shog'ildiruvchi hikoyalarning bo'luvin tili, propagandani sirov ostiga olgan, avtoritetga qarshilik ko'rsatgan ham hokimiyat kuchining javobga tortiluvining zorlig'ini xatirlatuvchi hikoyalardir. Superman tavga topqir 1938 yilda ikkinchi butun dunyo so'g'ishi oldidan global cho'g'alishlar, tetraninlar bo'lgan davrda hosil bo'ldi. Birinchi hikoyalari tutursuzluk hem huzursuzluk bilen boğuşkan dünyаны şağıldıraydı. Bu sınğı versiya ise bizge şunu hatırlatı. En fantastik hikayelerde hatta tanışsız etuşu şimbarlıklarına şağıldıralı. Koşağında en güçlü geroy soğuşmay, soğuşlarını ağınavımızga yardım edi. Çiratdagi yazmabızning oxirine yaqinlaştık. Superman geri qaytdi. Bu yo'li sahna G'azani xatirlata isimli bugungi yazmabız TRT World'da chiqqan maqolaga negizlanib azilandi. Bizni tinglaganingız uchun rahmat. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu. This is the voice of Turkey. Hier ist die Stimme Türkiye's. Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye. اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه. هنا إذاعة صوت تركيا. Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu. Ovdje Radio Glas Türkiye.
Türkiye'nin Sesi Radyosu. Qui è la radio La Voce della Turchia. Esta es la voz de Turquía. Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия. Юфлет Зари и Türkiye. 这里是土耳其之声广播电台。 اینجا انقره رادیو صدای ترکیه. دا ترکیه غرب رادیو دا. خصوم ترکیه زاین رادیو گایانه. Eterşehir Radyo Sadburi Türkiye Sıkma. Ovada Türkiye Ünü Radyosu. Aici Radio Vocea Türkiye. Говорит голос Türkiye. Efirde Türkiye ovası. Gepleyer Türkiye'nin Fethi Radyosu. Ye Saday Türkiye. Anlavatkanlar Türkiye Avazı Radyosu. Evo İfonitis Türkiye. Ovdi Radio Glas Türkiye. Gider Radio Cumhuriyet Türkiye. Ini adalah Radio Suara Turkiye. Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turkiye. Este Radio Voz de Turkiye. こちらはトルキエの声ラジオです。 Zborova Glasot na Türkiye. Efirde Türkiye Ovoz Radyosu. It Türkiye Hangi Radyo'ya? Ovdi Radio Glas Türkiye. Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin geografik türkelgen işlenmeleri. Hürmetli tыңлаучылар, Türkiye'nin Egey dengizi yarında урнашкан Muğla'nın isimi birilgen Norat Balı, Muğla'dağı Umartaşılar Asosiasiyasi müracaatinden soň 2018 yıldan birli Türkiye'nin geografik tirkelgen işlenmeleri orasına kirdi. Muğla Balı tübektegi kızıl noratlardan jıyıla. Yıl fasılı hem tirektagi şartlar baldağı maddelerinin strukturusuna tesir ite. Lekin Muğla Balı uzak vakit boyu şekerlenmi hem qatmay. Kristallaşma arkasında bu bal azık-түлік һәм медицина tarmaklarında da kullanıla. Muğla Norat balı Türkiye'nin bal eksportunda da birinci orunda tura. Türkiye'nin geografik türkelgen işlenmeleri. Muhtaram tamaşar, Türkiye Ovazı Radyosu'daki Tatar türündeki topşuları şuşunun bilen ahırına yakınlaştı. Bizim programı her gün Türkiye hem Qozan vaqti bilen gündüzgi saat 1'de 16 metrli kıska dolqınның 17.615 kHz ışığından Türksat 3A hem Türksat 4A yarışını bilen 3 tapqır w.trt-dinna.com internet adresi aşağı hem kısa telefonlarının TRT Dinna Tыңna qoşuntasından Voice of Turkey Vod East Radio kanalından topşula. Yorta saatlik topşularımızdan qabatlawın Türkiye hem Qozan vaqti bilen saat kişki 8 ortada 42 derece gün çığış yönelişindeki Türksat 3A hem Türksat 4A yarışları bilen 3 tapqır w.trt-dinna.com internet sahifesi aşağı Vod West Radio kanalından tыңlaylasыз. Әлеге biz sizin bilen sağbulaşabız, efirde kilesi uçaşığa kadar.